The swearing-in ceremony of the newly elected members of the East Khasi Hills Local Taxi Drivers Association for the year 2022-2025 was held today, the 14th of May 2022, at the Polytechnic College at Maulai Kanton Masar, Shillong. During the function, the MLA of South Shillong constituency and also Cabinet Minister Sanbor Shulai had graced the occasion as chief guest, while the Inspector General of Police in charge of prisons, M. Kharkrang, was the guest of honor at the event. Also present was the President of the Khasi Students' Union Central Executive Committee, Lambok Star Marngar, who also administered the oath of office to the newly elected members of the association. Others present included members of the East Khasi Hills Local Taxi Drivers Association, the Central Executive Committee members of the FKJGP, KSU and HNYF Women's Wing, besides other invitees. Addressing the gathering, Sanbor Shulai encouraged the taxi drivers to work sincerely in order to become successful in all their endeavor. At the same time, Shulai informed about the E-Shram scheme of the Ministry of Labour and Employment, Government of India, that can be availed by those belonging to the labour class. He also urged upon each individual present to support the Bharatiya Janata Party, of which he is a member, in order to bring about development and progress in society and the entire state as a whole. We ay pa yang asajil mana kan yang orang wan semua dia diskus kamu di baju apa nung bojil baju les dorban exactly sekarang apa kita keturni kamu nak harap you te nasobang mah ya yang ada kecil nomor ngala sajil kat laisin hagar ta jomla men makan nonton bagi KSU FKCP di platform platform popular ini te ngelaton sebuah naugong Jorhat District Jail sebuah William Nagar sebuah Tura ngilopoy ijil timat nagalian juga sorkar kayak ibu muna wala sa jail experience ni ay kanang yang monestar jail tenan ba lo monestar jail mga pida Pilipin ki koy di ba batkan hebis na kisama kiplum yung puncam tuyo ngong kabar na patunya tu na bisa wala an matagi di ngan karuben ngan suspend yung ba na ba no pi yo kita pe jingbam musau yo sanwin yo kakan yo mensua kaya tap saplan badakan ba ya balama na tayo pergi ko ini kita sentral biar tu ada kapok yo bisa covid kepada ben ai nam tagi nompang kinong dia tu sapla kasi bahadu belum sa jing snack betul he te ya kan skim isram ru ngasakon gini association pada department jangan menenan ada pelong te bangan enroll ya pihak nak isram scheme ngan untuk puar ban highlights ya kan in details te pergi officer jangan insa ai guidelines sekarang babila borok kinong nyatek si nalu kinong borok kinong kritik yang beliau kinong bala kinyo yang mereka coverage pokok isram scheme kanong ke security kumbalong bakar menelak si lada earning member to family club no ulai lo bat aru di kun benda la pitimbi ki baduk te longnya taksi nong belan da club kwai kun ni bone baduk be train antar kat baduk basu ni sotu yo sha juga jingtar te ngin saya ngan sakon ngin ya shong ngin ya trailang wanum haba piwan sanga wanum perlo wanum sim babiwan coba lian isu minister Indonesia Prime Minister tu Narendra Modi ji, deh, cerkai. Dia kata sobang bah macam BJP maka parti bapeti baru. Narendra Modi cai, hajat juga rebe station berubah desa. Aduh tolong Chief Minister juga Gujarat, Dreshto boleh berku, aduh Prime Minister. Tinggi lidar kumaki bat mangabo aneh badung isong tu yung sya juga jingkar
Takkan ngim klan di baduk ngim hi ngim juran. Ubeli terdekat batni. Te kumtang yo phi wat kan wat bener bersim la de sim kan nak ustaz ko ya ko ya jing long ko jong ha. Te kan ya to ya phi ka kam hi jong Narendra Modi Prime Minister ka bar ka sarkar BJP ka ba kila pedang muta. Nagalan kandai beberapa persen Kristen. Kandai beberapa persen Kristen. Ya ini sarkar BJP dan government. Kayak kisamla kan kam jam kisamla school college. Yang we need the future, we are starving. Ngilang yang tak kila mi Prabu Hajar kila mi lo. Betray every part of India, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Bangalore, Delhi. Mio kam chua nagalan. Rei kiai ka master. Begitu ka change. Tang ko sa usap mentah lek ka nagalan. Kitu ki Prabu Hajar baca balai white publicity. Kila create iki post. Kila yo kam ha. Still la jong ka tarik di stan. Si mana kamu bisa ngisi lagi. Namar hadu mentaka latest statistics lan ribu berajar kita samla sedang berkentai kijongi dan kamu juang ni la lektre lo cak keleng dari India nyoka ke profesion ke kita lagi yo sana cara punya sabar yo handsome salary kilat mana pun gua ikut kita ni la nabi gua start mawara ke BJP kan gua gua indah highway Manipur 10 minit kat buwa ang kihi yo pilay yo dawan mangil was mo le wala hin modi ng aibe ya ye ya mitsari ye temenakan wa mitsa kay tiket nila mile MP karar bagi ko na sa final resolution te ngolay penduduk lisin sar nanjok no wong jilkiaw jom gom ka altrain tangi wi kon son siru hatre mangasi lay penduduk kon si penai tre gum wong sulai jit kiau tumrali donar dengi development of northeastern region sports dengi tumjuan na sports dengi jit kiau te ngai le ngam so ye na so si ya pisek pat ba iksamla sabu klem nang banjir ye ngaklem jom dari bacok layong union minister of donar sports kan no kadut pengangam lawaran Nri dia bakla punya suhu berpet cengai. Ya jadi bapa lah dua beli hakan dong bang kita soal sana. Ulang rumah orang display kena te podel him tim suka warna apa saka appointment pun presiden open job sendiri ke kongres. Jadi mencoba semua dah pemerintah. To kepala adem nang ne pi ya ini berokoi kepada next kan ke BJP berokoi.